65 روز دسر کۆمکوژیە جندرێسا عفرینێ را دەرباس بوون. ڕووداو لەگەل حەبوش حکمەتلاتە وەزیرێ دادێ حکوومەتە دەمکی ئۆپۆزیسیۆنە سووریا ئاخفی. مەخواست ئەم بزانبن کا مەسەلە گەیشتە کودەرێ. وەزیرێ دادێ ji ڕووداوێ را دەبێژە ئەف دۆز لە پێشیە دادوەریە سەربازیە و تەوانبار نەها di zindanê de girtîne têne mehkemekirin lê nehatine mehkûmkirin. Lê malbata her çar şehîdan gilî û gazinan ji bê encabûna doza dadweriyê dikin. Yasemîn Mustafa hem hevjîn hem jî dayîka du şehîdan e. Ji Rûdawê ra diaxife behsa wê mijarê dike. لەوێ جادەیە باژارێ جندرێسێ لە ناو کاڤلێن کو عەردهەژێل شوونخۆ هشتبوون لە پێش وی دەریێ مالا ماڵباتا پێشمەرگ ڕۆژا 20 ئادارێ ئێوارا نەورۆزێ چەکدارên گروپا جەیش ئەلشەرقیە 4 وڵاتیên کورد ji malbata navborî kuştibûn. Ev dîmenên herîn û yên nav mala wê malbatê ne ku taybet ji bo Rûdawê hatine şandin. Piştî derbasbûna 65 rojan di ser wê komkujiyê re û destgîrkirina 5 tohmetbaran ke sûkarên her çar qurbaniyan gilî û gazinan ji wê yekê dikin ku heta niha tohmetbar nehatine sizadan. Di vê derbarê de Yasmîn Mustafa ku hevjîn û dayîka du qurbaniyan e ji Rûdawê re axivî. Di deh qoda çor barotin kuştin bes di mihado kes nedê muaqebe kirin. حتى نقول كسناو ترى معاقبة كرن خير لأنه تشتنا لأنه ظلماتية بعلماء جيم ظلماتية راضي دبه بعلماء قاسية كي غلطت نبي وارا حقيق وانا وارا برن تدد عقدة تبي برنو جي كشتن ضد ما خدا بعلماء جي نكونه به وانا محاسبة كه خير معناه چه حق عدالت لدرينامو حق عدالت لدرينامو أجبر كيف بدهكم اجبر دیگه وی چهار شهیدا دیگه پیرویستر چابو دونو که وی نخوش دونو جد اجبر وی بدن کم لاجبر وی جنه سبه داره قحوه سبه میری خرابات خیل سر در باغ اجبر وی بدن کم لاجبر وی قشکی سیاسالی وی سبه حتی وی بوند که دبی بابو تۆرە مەدیایی یا ڕووداوێ پەیوەندی بدادوەر حەبوش حکمەتلاتا وەزیرێ دادێ یê حکوومەتا دەمکی یا ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ را کرد û pirsavê dosyayê kir. Wezîrê Dadê ji Rûdawê re got ev doz li pêş dadweriya serbazî ye û tohmetbar heta niha girtîne û tên dadgehkirin. Derbarê tawana kuştinê de ku li Cindrêsê hatibû kirin em zelal dikin ku ev doz li pêş dadweriya serbazî ye û vê dawiyê biryar di derbarê wê de ji dadwerê lêkolînê yê serbazî derçûye ku 5 kesên gilî li ser wan tohmetbar dike bi her du cinayetên kuştina bi qesd û beşdarbûna di kuştina bi qesd de. Her wiha gumanê dibe ser 5 kesên ku gilî li ser wan bi her du cinheyên veşartina tawanbarekî û helkirtina çeka bêmolet. Ev doz bi temamî niha li pêş dadgeha cinayetên serbazî ye. Ji ber ku dadwerê veguhestinê li gorî yasayê li ba dadweriya serbazî nîne. Dadgehkirin jî eşkere ye û her kesek dikare li odeya dadgehê beşdar bibe û rêkarên dadgehkirinê bibîne û bibihîze. Her wiha ew kesên ku di destpêka vê dozê de hatibûn girtin û gilî li ser wan hatibû tomarkirin hîn jî ji bo vê dozê girtîne. Piştî komkujiya Cindrêsê tevgera rizgarkirin û avakirinê destgîrkirina sê tohmetbaran ragihandibû. Piştre destgîrkirina du kesên din jî hatibû ragihandin û tawan ji aliyê dadgehê ve û wekî tawaneke kuştina bi qesd hatibû destnîşankirin. Hüseyn Umar, Rûdaw.